Salibonani babukeli labalaleli, siyabonga ukuhlanganiswa inkosi esifundweni sethu sosuku lwanamhlanje okhulumayo uMdlovu. Ngizanikela engilabo esifundweni labo baziveze. Salibonani babukeli, salibonani balaleli. Ngiyakukholwa ukuthi uNkulunkulu uzakusifundisa kulesi sifundo. Ngina-ke igama lami ngumfundisi uViset Ncube. Kuyinjabulo enkulu kubabukeli labalaleli ukuhlangana kusona lesi sifundo. Engukholwayo sizabusiseka. Okhuluma lani uNklinus Maphosa. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Siza kuba lomthandazo, asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sindiswe othandekayo, sithanda ukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona kubana sifunde izwini lakho. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele kubana sichasisele ngcono amaqiniso yasezwini lakho. Sikhulekela kubana usincedise lapho kudinga senze izinqumo, senze siphathiswa nguwe. Ngesifundo ezinjengazona lezi sicela ukukhula ekukwazini. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga babukeli labalaleli, sibonga lani lonke abangani bami abangapha. Isifundo singena phakathi thuwaso lesson 7. Isihloko sisithi babusisiwe labo abakholwayo. Babusisiwe labo abakholwayo. Indinyana ekwaziwa ngekhanda sithola kuJohane isahluko ngesika 20 ivesi ngelika 29. Siza kucela osifundela iBhayibheli asifundele indinyana ekwaziwa ngekhanda. uJesu wasemtshela wathi, usukholiwe ngoba usungibonile. Babusisiwe labo abathi bengabonanga kodwa sebekholiwe. Siyabonga isifundiwe ivesi kuyini esingakuthola kuleyani vesi. Babusisiwe labo abakholwayo. Babusisiwe labo abakholwayo. uJesu ukhuluma ngenkambo yakhe loThomas. Kuyini esikutholayo Maphosa kule ivesi indinyana yokwaziwa ngekhanda? Esikuthola lapha isibusiso sokukholwa. Ungabonanga. Kulesibusiso ekukholweni into lobufakazi even ungazange uyibone. Ayisonhlanhla ukukholwa. Kodwa yinto oyabulesiqiniseko ngayo ukuthi linto leyi iyaphila. So ukukholwa ungafunda ngoKorinte yaveza ukuthi basihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Isikhathi esiningi siyafuna ukuhamba ngenyama sizenzele kodwa singakholwa. So isibusiso sikholwa kubani? Sikholwa kuNkulunkulu. So lapha sikholwa kuJesu. Yikho esikuvezelwa lapho ukuthi yinkambo loJesu. Inokunye engikutholileyo lapha ukuthi uThomas wayebutholile ubufakazi ngoJesu. Kodwa yena engazange azibonela amanqama. Sithola ukuthi yena lapha kakholwa engabonanga ngawakhe amehlo. Nginanzelela ukuthi ukukholwa kuza ngokuzwa. Singezwa ikho lapho esiba lokukholwa. Nxa yena engasakubonanga lathi abanye sile challenge mbe silohlupho olunjengoka Thomas ukuthi nxa ungasabonanga ngawakho amehlo awukukholwa kuyinto kwakhona. So lapho uyakhuzwa uThomas ukuthi hayi babusisiwe abakholwayo benjani bengabonanga njengawe. Alright. Mfundisi Ncube uzwisisani kuleyani vesi? Siyabonga. Engicabanga ukuthi sikunanzelele okuningi sebekuthintile. Alright. Okusokungithathekisa ukuthi wayengubani uThomas. Thomas ngomunye wabafundi abangu-12. Alright. Kodwa ukukholwa kwakhe kuyagagasa. Kulokwenza lokufuna ukubamba into. Bambe ukuthi hayi mina ngizakholwa sengibonile. Ngicabanga ukuthi nxa sisehla lesifundo sizaphuma lakho ukunanzelela ukuthi kuqakatheke njani ukukholwa into ungayibambanga. Ngoba ivesi lapha isivezela ukuthi babusisiwe abakholwa benganjani bengabonanga. Ngicabanga ukuthi nxa sisehla lesifundo siza kunanzelela ukuthi bakhona abantu abakholwa kuJesu benganjani bengabonanga. Kulalabo abanjengoThomas abakholwa benjani bebonile. Kulabanye abakholwa
ngokubona funa bamkholwe uJesu ngokubona imvelo, bamkholwe uJesu ngokumuzwa elizwini lakhe, bamkholwe uJesu ngenkambo zabo. So ngicabanga ukuthi kuzasincedisa nxa sisehla sinanzelela ukudepha kokukholwa ngoba kuyisibusiso ukukholwa. Futhi legama laphana lisetshenziswe ukuthi babusisiwe. Kolunye uhlangothi igama elifananayo lisetshenziswa njengokuthi bayathokoza. Alright. Siyabonga. Kuthi ukuthi ke lapha sivezela ukuthi ukukholwa okungasi ukukholwa kuJesu Kristu bakusokukholwa okweqiniso. Ukukholwa okuqinisekileyo, ukukholwa okuqotho yikukholwa sisithi thina sikholwa kubani? kuJesu Kristu. Ngoba empilweni esiphila kiyo singakholwa kwezinye izinto ezingelani loJesu Kristu, ezingelani lombuso wakho njani ozayo masinyane. So isifundo sanamhlanje sisilethela ukukholwa lobudlelwano esilabo ekukholweni lasekwethembeni ubani? uJesu Kristu. Impumbuzo engingawubuza ukubana yena uJesu engubani? Engubani? Ikakhulu ebhukwini likaJohane uJesu uvezwa kuthiwe ngubani? Who is Jesus? Ungubani uJesu Kristu? Ngabe sikuthola imfundisi ukuthi uJesu uvezwa njengewundlu. Abe sevezwa uJesu njengomsindisi owayezakhulula abantwana bakwa-Israyeli kumbe intithina owayezakhulula isizwe sakoJuda. Ngoba sinanzelela ukuthi uJuda ube ngaphansi kombuso wamaRoma. So uJesu simvezelwe njalo alapha besevezwa eyinkosi yamaJuda. Okuningi lapha sizabe sincedisana ukuveza labanye lapha. Nginanzelela ukuthi kulabalingiswa abanengi abamzwisisa uJesu, abaveza uJesu ngendlela abamzwisisa ngayo. La ngendlela funa balenkambo laye ngayo, la ngendlela futhi abakholwa kuye ngayo. So kulabalingiswa ke lapha abalethiweyo, abanye ngabakholwe uJesu engakezi emhlabeni ezozalo, abanye ngabakholwe bembona behamba laye, abanye ngabakholwe besizwa ngaye, abanye ngabakholwe bengabafarisi, abanye bengabaJuda, abanye bengabahedeni kufake ngaleyo ndlela. Izibonelo ezisetshenziswe lapha esifundweni siyathola ukuqala umlingiswa enguJohane ngokwakhe emveza njengewundlu. Futhi ungananzelela kuzincwadi zonke uJohane abhala khona usebenzisa kaningi igama leli elika uJesu eyini eliwundlu likaNkulunkulu. Siyahlangana futhi siyahlangana labo Nathaniel, sihlangane labo Petro, bonke laba ngabafundi. Angithi sihlangane umlingiswa ongibusisayo kumama lo waseSamaria uchapter 4 verse 42. Umama lo nxa emveza uyakholwa ukuthi uJesu ungumsindisi womhlaba. Lokho ngithe ngikufunda kwangithathekisa ngoba ungakhangela emfuleni laphana umama lo kuthiwa wayesebela uJesu nxa ekhuluma esemchasisa usuke waba lamadoda amangaki? 5 lale esithupha ayisiyo kabani yakho. Nxa ungikhangele futhi ungikhangela ngwesikhombisa wena kulokwenza khona phana nginamba le, kodwa ayisosifundo salamhlanje. So sinanzelela ukuthi umama lo uba lenkambo lo Jesu, kodwa sebele nkambo kathuli uyadlulisela inkambo yakhe kusizwe sonke saseSamaria. So kungithathekisile kakhulukazi ukunanzelela abalingiswa laba enxa ngicine ngalo umlingiswa okuthiwa kalabizo, umlingiswa okungelabizo kodwa obizwa ngesehlakalo sempilo yakhe. Kuthiwa wayezelwe engaboni. Kodwa ke umlingiswa lo wasehlangana lobani? Lo Jesu wenza isimanga, wakhafulela phansi, wenza udaka, wamsilisa. Nxa sebengani bayamsola uthi angilandaba lokuningi, engikwaziyo kuphela ukuthi mina bengingaboni kodwa senginjani sengibona. So ke ngicabanga ukuthi
uJesu uvezwe ngezindlela langezigaba ezinkulu lezimangalisayo kuncwadi kaJohane. Simthola uJesu in action, esemsebenzini, njalo labafakazayo ngaye bamfakaza ngaleyo ndlela. Alright, kule verse engithathekisile lapha na ku chapter 20 okaJohane, iverse ngelika 28, ngizacela asifundele yona laphana. uThomas wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. Kuyini esikuzuzayo kuleyani verse? Ngokuvezwa kukaJesu Kristu. uThomas wathi kubo, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. Nginanzelela ukuthi kwesinye isikhathi abalingiswa laba baveza uJesu njengewundlu, baveza uJesu njengomesaya, baveza uJesu njengomsindisi, baveza uJesu njengenkosi yakwaIsrayeli. Kumele lathi ezimpilweni zethu nxa simveza uJesu Kristu sifakaza ngaye, sithi ngempela uJesu Kristu yinkosi yami, ngempela uJesu Kristu nguNkulunkulu wami. uNkulunkulu uJesu Kristu kabe lengxenye ezimpilweni zethu lasekuphileni kwethu. Ngokujulileyo ke siza kufunda balaleli lababukeli ngobufakazi buka-Abraham. Siza kufunda njalo ngoMaria, ngoMary, ngobufakazi bakhe ngoJesu Kristu abethulayo. Bese sithola ke ubufakazi obethulwa ke nguPilate. uPilate eveza ukubana uJesu Kristu ungubani. Bese sifunda futhi ngoThomas ekugcineni kwakho konke. Bese sifunda ngobufakazi bethu namhlanje. Uqalisele kuAbrahama, kwabuya kuMary, kwabuya kuPilate, kwabuya kuThomas, bese kubuya kithi ke ezimpilweni zethu. Funa kulesi sigaba sichede sikhangele emuva ubufakazi buka-Abrahama, sikhangele ubufakazi bayizolo obulotshiweyo uAbrahama efakaza ngoJesu. Lo Jesu laye futhi waphinda wafakaza ngoAbrahama. Sifundele uJohn ichapter ngelika 8 iverse ngelika 56. Verse 56. Uyihlo uAbrahamu wathakazelela umnakano wokulubona usuku lwami, walubona wathokoza. Nanso ke indaba emangalisayo. uJesu kala mahloni okuziveza. uJesu kala mahloni okuveza ukubana yena ungubani. Bese thatha imkhumbulo yabantu ayise izulu le empilweni kabani, empilweni kaAbrahama. Bese ziveza azethule njengalokho akwenzayo kuAbrahama. Ubufakazi bani ke esikutholayo lapha ngoJesu Kristu kuvezwa ngoAbrahama? Ubufakazi bani esikuvezelwa ngoAbrahama efakaza ngoJesu Kristu? Esikutholayo lapha ngoAbrahama, Abrahama sithola ukuthi wayengubaba wamaJuda. So ubufakazi obunye sikuthola lapha osikuqiniselwayo lapho sinika isiqiniselo ukuthi yena uAbrahama wayeyini kuJesu, kumbe sithi uJesu umveza njani uAbrahama. Sithola isenzo lapho uAbrahama asenza esihle kakhulu ngokuthi ayenikela uIsaac umntanakhe eyedwa, futhi ayemthole ngemva kokuchika-chika ngathi mina ngasase sikhangele ilanga laselitshonile ku-Abrahama. Kodwa inkosi yasivumela ukuthi u-Abrahama eminyakeni njalo abe lomntwana. So lowo mntwana sithola ukuthi umlimi ngokukholwa ku-Abrahama sithola ukuthi kanikele indodana ezele noNkulunkulu wasenzela njalo. ngoJesu ezele uyedwa wanikela ukuthi mina lawe sisindiswe. Yikho ngikutholayo lapha ngobufakazi. Kunye singezelela khona phana lapho uMaphosi achiye khona. Sithola ukuthi uAbraham zonke lezi zinto uzenza ngokukholwa.
singananzelela lapha sivezela ukuthi singabantwana baka-Abrahamu lathi ngokukholwa. Okungangokuthi usindiso silwamukela ngokukholwa. Ukukholwa kuyinto eqakathekileyo balaleli lababukeli, okuyisibusiso esisithola kuNkulunkulu esisenza ukubana samukele usindiso. Ukukholwa kuvela ngaphi? Mfundisi Ncube, ukukholwa kuvela ngaphi? Singakuzuza ngaphi ukukholwa? Kumbe ukukholwa vele kudabuka kusukela ngaphi? Ukwenza uAbrahama afakaze ukubana uyakholwa. Uyakholwa. iBhayibheli encwadini kaRoma uyabaseRoma ngo-10 ivesi nge-17 ukukholwa kuza ngokuzwa. Ukuzwa ngelizwi likaNkulunkulu. Ungakhangela uGenesis 12 ivesi nge-3, ukhangele uGenesis 18 ivesi nge-16 usiya ku-18. Kulezi zinto engifisa sizinanzelele ezilethwe la kuGenesis 26 ivesi nge-4 iveza uAbraham ethola isibusiso esivela kuNkulunkulu uthi zonke izizwe ziza kubusiswa ngobani? Ngawe. So uAbraham utshelwa la amazwi indodana ingakabi khona. Alright. Ngale indaba iqala indodana ingakabi njani? So ke uyathenjiswa ukuthi uza kuba le ndodana. Kodwa semdala. Futhi ungakhumbula uNkulunkulu ekhuluma lo Abraham uthi yena umnyaka ozayo ngalesi sikhathi uzaba le ndodana. Ungayibona ukuthi iBhayibheli iveza ukuthi uAbraham wamhleka uNkulunkulu. Lo mkakhe uSara kanjani? Bamhleka uNkulunkulu. Kumuntu kwakungenzi ingqondo kodwa uNkulunkulu ethembisile, kodwa ke bakholwa uNkulunkulu ezwini likabani? Ezwini lakhe. So uNkulunkulu uyabathembisa ukuthi zonke izizwe ziza njani? Ziza kubusiswa ngobani? Ngawe. Ngicabanga ukuthi nxa kulento eqhakathekileyo isithembiso la. Sithola isithembiso sokubusiswa kuka-Abraham. Isithembiso sokubusiswa kuka-Abraham uthenjiswa ukuba le ndodana. Usuku lwenkosi uyaluthenjiswa, uyalubona kuye lenkambo yakhe, lemuli yakhe. Akucabange uhambo besiya entabeni. Umfana zambuze, baba, inqola nansi, inkuni nansi, funa inkemba nansi. Angithi uyabona nxa ebuza umbuzo ukuthi lingaphi iwundu lomhlatshelo. Kulento ngifuna sinanzelele. Uthi ukuthi uAbraham wayefundisile ngaye uJesu oliwundu. Efundisa. So ukukhonza kumfana kwakungasokukhonza kungelani? Kungela mhlatshelo. So uAbraham isithembiso lesi wasamukela, wasiphila, waze wayinikela. Ungafunda kahle kuthiwa wambulala uIsaka ngoba kungasi uNkulunkulu waqaga ingalo yakhe kumbe isandla sakhe abheka ngapha wayevumile ukuthi so ke siyabona isithembiso lesi sigcwaliseka. Ngicabanga ukuthi mfundisi nxa kulento esingayinanzelela la asikunanzeleleni ukuthi uAbraham waba nguyise wesizwe sakoJuda. Kwangapheleli lapho, waba isizwe, waba nguyise wezizwe zonke ezanjani? Ezamukela ubani? Usindiso uNkulunkulu. Ukungezelela mfundisi okunye nguthola lapha isiqiniselo sokuthola uvula indlela okusindiswa kwethu. Amen. Ukuthi uAbraham konke lokhu kusenzakala sithola futhi phansi lapha kusiba lo mbuzo ni chapter 8 bona phana verse 57 okaJohane. Sithola bayambuza ukuthi phela wena uleminyaka emlutshwana olala 50 years. Kathi lokhu kuthatha ngaphi? Sithola isiqiniselo ukuthi yena Abraham wathi ukuthi uAbraham engabi khona mina ngase ngikhona ayiyemlo wami yamveza nguye angikhona into zingakenza kahle. So lapho ngiyini lo uyaziveza eNjesu ukuthi zonke izinto uveza izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayekhona zonke izinto zingakabi khona. So uJesu singakuJohn 1 sike samfunda ukuthi ekuqaleni vele wayevele khona into zonke izingezi.
u-Abrahama lapha uveza ukusindiswa kwabantu bonke jikelele ngenxa yomhlatshelo onguJesu Kristu. Umhlatshelo onguJesu Kristu usenzelani thina namhlanje njengezolo? Wonke bonile basilele enkazimulweni kaNkulunkulu. Nxa siphila sisona, nxa siphila siphenduka sisize enkosini, kuyini esikuzuzayo okusincedisayo lathi njengamakholwa, njengamaKristu, nxa sikhangela sinanzelela umhlatshelo owenziwa ngusomandla esiphambanweni? Sinanzelela ukuthi nxa sikhangela siphila ngesibindi ngoba sisazi ukuthi uJesu wasifela. Iwundlu leli labhadalela izono zethu ngokugcwala hatshi ngengxenye. So ekuphileni kwethu sinanzelela ukuthi uJesu yena le ebethelwe esibhadalela izono zethu, evusiwe, esinika amandla okubana ebubini bethu lekwehlulekeni kwethu sinqobe ngayo. Siyabonga. Kulamavesi engifisa ukuthi siwabale laphana ku chapter 8 ivesi ngelika 56. Ngicela usifundele uvesi ngelika 56. uJesu wathi kibo, verse 56. uJesu uyihlo uAbrahamu wathakazelela umnakawo ukulubona usuku lwami, walubona wathokoza. Sicina kubani? Alright, kubeka ubususizwa ke uvesi ngelika 57. AbaJuda bathi kuye, laba ngabaJuda sebephendula lumbuzo obuzwe nguJesu, lale nkulumo elethwe nguJesu kuvesi 50 bani ngo56. AbaJuda basebesithi kuye kuvesi 57, kawukafikisi iminyaka engama50 obudala, kodwa uthi usumbonile uAbraham. le yindaba ethintwe ngumaphosa. Kawukafikisi iminyaka ethize, kodwa uthi usumbonile bani uAbraham. Zwana ukuthi uvesi ngelika 58 uJesu uphendula ebesesithini. uJesu waphendula wathi, ngilitshela iqiniso ukuthi uAbraham engakabi khona, mina ngikhona. Besizwa lokhu badobha amatshe befuna ukumkhanda, kodwa uJesu wasithela waphunyuka wasuka emagumeni ethempeli. uAbraham engakabi khona, mina nginjani? Mina ngikhona. Kusukela khonapho kuthiwa badobha amatshe sebefuna ukwenza njani? Ukumkhanda. Indaba badobha amatshe sebefuna ukumkhanda. Kubo uNkulunkulu munye njalo omkhulu. So lo esiphila naye lo, nxa esikhuluma leli gama elithi I am, leli nguye, asikhangele uverse 58 laphana uthe ngiqinisile ngithi kini uAbraham engakabi khona ngangivele ngikhona mina. Ngithande iversion ayisebenzile uthe engakabi khona ngikhona. I am, that's what I was, I am njani. Ibala leli lilibizo likaNkulunkulu. Liyalibona bani? Ngikunike izehlalo ezimbili. Singakhangela okokuqala, yakhumbula uMoses ebizwa nguNkulunkulu, yabona isihlahla sinjani ebizelwa uthumba. Angithi nxa emtshela uMoses ekhuluma yesesaba and so on, uthini laphana? Uthi hamba uyebatshela uthubani, unginguye, unjani, ungithumile. Angithi so wayekhuluma ngaye uNkulunkulu enguNkulunkulu ongadingisekelo lwento ukuthi abe nguNkulunkulu, uzimele qekele, kakadingi ukuthi kube khona ongafakaza ukuthi uNkulunkulu, uthaziza ukuthi sure kade sengingubani. uNkulunkulu kungela bufakazi. So lapho wayekhuluma ukuthi akudingi bufakazi ukuthi ngingubani, nguNkulunkulu, nginguye. Kanti lethe siyisibonelo uJesu laphana eGetsemane sebefika bembamba laphana, ngithi bafika babuze ukuthi sidinga ubani la. Yakhumbula isifundo sevike ephelileyo, babuza bathi sidinga uJesu, wathi nginguye. Kwenzakala nxa likhumbula bawela phansi bakhaleka, ngithi ngoba wayesekhulumile ukuthi ungubani. So lapha nxa besizwa lokho bayazwisisa ukuthi libizo likaNkulunkulu. So lo sezenza ubani? uNkulunkulu kabulawe.
ngoba engasibani uNkulunkulu ngoba bakukholwa ngaleyo ndlela. Angithi uyabona lapho futhi lapho uJesu ungananzelela wenza into ezimbili ngale wavuma bambamba kodwa lapho uyathini nyelele ngoba isikhathi sakhe asikanjani ngoba bona siza ukukhuluma futhi esifundweni lapha. Hayi siyabonga. Kuthi ukuthi ke sokulethwa lapha impikiswano ekhona balaleli lababukeli ukuthi abantu uzozwa besithi xa kukuthi thina likhuleka lisithi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaac, uNkulunkulu kaJakobe, kusho ukuthi lina likhonza abantu asebalalayo. Alikhonzi bani uNkulunkulu. Kusho ukuthi lani liya refer to ama ancestors. Liya refer to abadala. uAbraham ke uvezwa njengobaba wabo bonke abakholwayo. Indaba kunjalo. Okwenza ukuthi thina okusenza sithi thina njengamakholwa uAbraham ngubaba wabo bonke abakholwayo. Kuyini okusincedisayo ukuthi sithi uAbraham ngubaba wabo bonke abantu abakholwayo? Singakhangela izimisendo likaJesu. Matthew 1 iyaveza ukuthi usendo lukaJesu luphuma kusendo lukaAbraham. Kona lokho kuloko kusivezela njengamakholwa ukuthi singabantwana bakaAbraham ngokukholwa. Ngoba usendo uJesu lo esimkholwayo naye uJesu uzalwa kulona lelo sendo. Alright. Ngicabanga ukuthi okunye umfundisi engifisa sikunanzelele singabuyelela iverse liyana uverse 38 lwana ngisho uJesu uyabamba kuhla amagama. uJesu uphuma endlini kaAbraham. Uyamlonda usuka kubani uAbraham nangu uzefika kuye nte uJesu angithi. Then Matthew 1 ochiwo ngumfowethu uvezele ukuthi uJesu indodana kaAbraham. Bathi yena abesekhuluma ibala eliphezulu kwalokho athi uAbraham onguye ubaba, uAbraham onguye ubaba engakabi khona yikhona. Okuyikuthi lanxa ngokwenyama elondwa efika kuAbraham yena umdala kulo Abraham ngoba ngumdali kaAbraham. Yikho lapho kulemfihlakalo yesindisi. Hayi siyabonga ukuvezela lokho kuhle kakhulu. Ngoba uAbraham ukhangelwe ngelihlo lokuthi he is the founding father of the Jewish nation. Uyosungula isizwe sakwabani sakwaJuda. But uJesu Kristu hayi ngumsunguli waso. Ngoba mina yini engazizela uAbraham ngaphi ekukholweni. Yini umnikazi wokukholwa. Yikho sikutholayo ke lapha sizacela usibalele ivesi elilandelayo uJohane chapter ngelika 12 ivesi ngelika 1 kusiya kuvesi ngelika 3. Kwase kusele izinsuku eziyisithupha ukuthi kufike iPhasika. uJesu wafika eBethani lapho okwakuhlala khona uLazaro owayevuswe nguJesu ekufeni. Waphekwa ukudla kwakusihlwa kuhlonitshwa yena uJesu. uMarta nguye owayedidizela, uLazaro ehlezi labanye etafuleni loJesu. uMaria wasethatha umfuma wenadi ecengekileyo engaba yingxenye yelitha amakha adulayo kakhulu wawathela ezinyaweni zikaJesu. Wasezesula ngezinwele zakhe. Indlu yagcwala ngephunga elimnandi lamakha lawo. Nansi isenzo esenziwa nguMaria. Nansi isenzo esimangalisayo esethulwa nguMaria. Kuyini okuqhakathekileyo ngalesi senzo asenzayo esokugcoba uJesu Kristu ngamakha? Mfundisi, okungithathekisa kakhulu ngendaba leyi lapha ukuthi sithola uLazaro umfowabo kaMaria. uJesu uyamvusa. uJesu angakwenzela ulutho kakuvumi ukuthi uthule. Uthi yebo babazi ingoma lemtsimbi ubabaza lokho ekwenza. So sithola lapho uMaria ebabaza lokho ayekwenza. Amen. Ngokuthi yena ayethatha amakhadurayo ayengalingana neholo lomnyaka wonke. Singawufola namhlanje besibuza namhlanje.
kodwa sithola lapha yena ngokunanzelela ukuzwisisa ukuthi usindiso kayisonto echiphileyo. Nxa sibheke esiphambanweni akuchiphanga. uJesu wabhadalela konke ngokufela mina lawe, kungakhathalekile ukuthi sibe siyizigebengu ezinganani. Kodwa sithola uJesu lapha ngesenzo lesi esenziwa nguMaria, ukuthi lathi kuqakathekile namhlanje kimi lawe ukuthi uJesu lo asenzela khona ngeke sikwanise ukubhadala, but kuhle ukuthi sibonge lokho esikwenzele kakhulu insuku ngensuku. Right. Lapha sihlangana leSimoni. iSimoni welachiwe ebulepheriyo. Bese sihlangana laye senza idili lokubonga. Yikho lapho sokubuya khona uMary ezogcoba ubani uJesu, enanzelela futhi lokuvuswa kubomfowabo ubani uLazaro okhona la khona. Bese ngisiba lo mbuzo ukuthi njengamakholwa ansuku lezi esiphila kizo, kuqakathekile yini ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa inkosi ingasenzela kahle, nxa inkosi ingasibusisa, senze amadili okubonga yini ezimulini, ebandleni, nxa inkosi ingasisusa edakeni olubishayo, kuqakathekile yini ukwenza amadili okubonga? Singawenza njani amadili ethu okubonga? Kulokunye nginanzelela la. Yaqakathekile. Ngiyatsho njalo. Suku lokuthokozelela usuku lokuzala kuqakathekile. Thokozelela ukuthi hayi umntwana uphumelele ezifundweni kuqakathekile. Thokozelela umfowethu vela ezweni elikhatshana kuqakathekile, ungakubalisa kube kunene. Ngicabanga ukuthi kuqakathekile ukubonga ukuba lamadili sisaphila. Khangela umama lo amagcobola wagcoba uJesu ephila. Futhi ungakhangela kuhle baba lomkhumbulo ngosuku esefile, yakhumbula ukuthi bathatha amagcobo baba lengqondo ukuthi wathi siyenjani, siyegcoba isidumbu sikabani. Hayi kwala ngokutshona kwelanga ngoba isabatha seliyanjani. So ke ungananzelela isimanga lesi senzakala, kumbe isenzo lesi senzakala kwabaphilayo, kwabonga abanjani abaphilayo. Khangela kulezi insuku abafileyo bayaqakathekiswa baze babonga. Mina ngicabanga ukuthi maphoza kulomunye umuntu owehluleka ukuthi ugogo ekhona lekhaya eboya bembuzi khona lenkaya emaguzini, ehluleke ukumthengela ubhayanyana, athi ubhayi, kodwa mhla efile ahambe unyaradzo le-casket lapho. Mina ngicabanga ukuthi nxa ungeke wathengela umzali ubhayi, ungangcono nxa usiyambeka, futhi ungambeke nxa umlahle ngesikhumba senkomo. Uyakuphose wazwisisa udaba lokuthi ofileyo kazi lutho. Kodwa izikhathi eziningi ungaya kwelinye ilizwe nje eliseduzane la, bakhona sikathatha iviki yonke kulungiselela idili lomngcwabo. Hayi, nxa kungaba lamadili amahle futhi siwenze kunjani, kukuhle siphila sisenzelana thina sinjani esiphila, ukuze umuntu la enelise ukunjani ukukubonga. Yikho phela uJesu la sekufika kulesi sigaba indoda eliselale iyabuya ingani icatshile, ingani hayi lapho sulahla imali, lapho sulahla umududa zangithi uJesu ngeke kanjani akwenze. uJohane futhi aphinda ukuchaye, nxa ekuchaya ucha uMaria phela wakwenza ngasese, ukwenza ngasese uJohane wathi ukuletha, khangela phela lo mfumo wakho uyanukelela. Uyakwazi ukuthi ungenza isenzo esihle, hayi ukhathi luyahamba luyekhatshana. So ke kuhle ubufakazi buyafika katshana. So mina ngiyakhuthaza ngathi balalele ukuthi asenzeni okuhle, sisenzelane sisaphila, hathi ukuba siyenza ishow off phambi kwabantu, abanye abantu sebefile. Manje singaveza njani ukubonga kwabanye abantu? Sinanzelela ukuthi indlela esingaveza ngayo ukubonga yikubana sithembeke entweni zonke kuNkulunkulu. Akukho okunye ukuthabisa inkosi umingelalele. Singathembeka bese sinikela ngitsho lemzimba yethu yona leli tempeli likaNkulunkulu emsebenzini wakhe. Ngitsho lemnikelo yakhona lokho esibusiswe ngakho, ukuthi ngokubusiswa kwethu nami ngingabusiseka kumele ngiveze ngendlela engipha ngayo, ukuveza ukuthi ngiyananzelela
ngempela lokhu uNkulunkulu angenzele khona. Njalo. Sizacela usibalele ivesi kule vesi ethathekisayo laphana. Nxa silokhu sikhangele ukubonga. Uvesi ngelika 7, lo vesi ngelika 12 ku John chapter 12, uvesi ngelika 7 lo vesi ngelika 8. Verse 7. uJesu waphendula wathi, "Niyekele. Wakuqondwe ukuthi amakhala awabekele usuku lokungcwatshwa kwabo." uJesu waphendula wathi, "Niyekele. Wakuqondwe ukuthi amakhala awabekele usuku lokungcwatshwa kwami. Lizahlala lilabo abampofu phakathi kwenu, kodwa mina kaliyikuhlala lilami." Nansi impendulo evela kuJesu. Ephendula uJudas. uJudas uthi kuye uJesu nxa umama lo esegcoba uJesu perfume enukelelayo ebhelayo ebese sithi okunganani le perfume ngabe ithengisiwe waphiwa abantu abanjani abampofu. Lapha sihlangana lesenzo sika Maria esingelani lokubona. Bese sihlangana lesenzo sika Judas esilokwenza lokubona. Kuyini esingancedisa ngakho abalaleli nxa sikhangele inkambo kaJudas, sikhangele futhi lenkambo kaMaria? Kuyini esingancedisa ngakho abalaleli ekukholweni kwabo nasekukholweni kwethu? Ukuthi uJesu uyakwazi konke, uyasazi sonke. So ukuncedisana lababukeli labalaleli inhliziyo yakhohlisa. Ungakwenza thina uvala thina amehlo, kodwa kukhona imbonani uJesu uyayibona ukuthi imbonani. So isenzo sika Mary uJesu uyasincoma wayesazi. Isenzo sika Judas ukuthi lisela uJesu wayekwazi. So uJesu uyakwazi ukuthi ngilisela, uJesu uyakwazi ukuthi ngithembakele. So uJesu akudinga ukuthi ngithembakale. Kungenando ukuthi ngizanconywa ngabantu, kungenando ukuthi ngingayenza yizwe ukuthi abantu baza kuthini. Angathi ukuthi ngenze ngakhangeleli ukuthi abantu bazanika umvuzo ukuJesu obona inhliziyo zabantu. Amen. Siyabonga mfundisi Ncube, njengoba empilweni lapha siphila sisenza izinto eziningi ezishiyeneyo, kukhona okungabe kusithekile yini ebusweni bukaNkulunkulu. Indoda leyi ithi lokuthengisa nini liphe laba abampofu. Kungaba khona ezehlakalweni zempilo esingakwenza thina njengamakholwa kumbe thina njengamaKristu, thina njengabantu okusithakeleyo ebusweni bukaNkulunkulu yini na? Impendulo iyacaca ithi akukho. Umuntu lo muntu ulalapho umkhumbulo wakho ofika uthi ngqe. Kodwa uNkulunkulu wayekhona, ukhona, uzawuba khona, vele ngumdali wethu. Kukaningi ukuthi baningi abantu asebephumelele ngokwenza okuhle, kodwa injongo ingekho ekwenzeni okuhle kumbe ingekho ekuletheni udumo kuNkulunkulu. Kulesinye isikhathi omunye umuntu angaduma aziwe ukuthi ubani wenza kuhle kanje, wenza kumbe ukuthungamela kumbe ukuhlabelela kumbe omunye nxa esiyakwenza ulutho lungelani lokuphakamisa ibizo lenkosi, kodwa kulokwenza lokungezelela iprofile yakho ukuthi hayi ubani uyaziwa ngalindlela. So ke uNkulunkulu uJesu lapha uyamazi uJudas ukuthi ulisela. iBhayibheli liyatsho njalo, wayemazi ukuthi yini ulisela. Nxa wena ungabuya njengomuntu ulalele umuntu lo, khumbula phela wayengumuntu oyi-accountant ngale, ukwazi ivalue yento le ingaka ingaze injani ilahleke, sekungalahleka okuningi. So nxa wena ungakulalela nje ngengqondo yomuntu nje lula, but ulethini ingqondo lemabandleni kwenzeka umuntu alethe sibili emihlanganweni lapho kwenziwa khona izinqumo, lethi point esabeka ukuthi lapha sibili wayikhuluma uze banqekuza amakhanda, kodwa izulu likhangela ukuthi okwenze utsho lokho kuyisizathu bani. Njalo umuntu lo muntu uzabhekana le ndaba yakhe emthethwandaba. Manje uNkulunkulu
uyazi uJesu uvezwa njengomuntu osehlolile inhliziyo kaMary wayibona, wahlola le nhliziyo kaJudas futhi wayenza njani, wayibona. Kuyini okungasincedisa lathi ezinhliziyweni zethu namhlanje, njengoba sesizwile umfundisi uNcube eveza lapha esilethele ukuthi uJesu ukwazi konke ngathi la ngokuphila kwethu. Abanye abantu kwesinye isikhathi sisuka senza izinqumo sisenzele ukuthi sinanzelele funa yikupha izipho esingaziletha ekukhonzeni kumbe izipho esingaziletha kwabanye abantu. Kuyini okungasincedisa ezinhliziyweni zethu, enhliziyweni yakho, enhliziyweni yalomuntu obukeleyo laleleyo, okungasincedisa ekukholweni kwethu lasekukhonzeni kwethu lasekufakazini lasekuhambeni kwethu. Nginanzelela ukuthi balaleli lababukeli uJesu siyamdinga kakhulu ezinhliziyweni zethu ukuthi ahlale phakathi kwethu aphile ukwenzela ukuthi ubumina bufe. Undoda lo wayemdinga kangaka uJesu lathi kwezinye izikhathi nxa singazihlolisisa mfundisi ungathola ukuthi umoya kaJudas ngesinye isikhathi uyasifikela, kodwa uJesu nguye kuphela ongasincedisa ukuthi sibe lenjongo eziqondileyo njengoMaria. Siyabonga. Sizafunda ivesi uJohane chapter 2 ivesi ngelika 4. uJohane chapter 2 ivesi ngelika 4. Waphendula uJesu wathi, Mama, mina lawe singena njani kulokhu na? Isikhathi sami kasikafiki. Isikhathi sami kasikafiki. Funda uJohane 7 ivesi ngelika 6 lo 8 lo vesi ngelika 30. Verse 6. Ngakho uJesu wabatshela wathi, asikafiki isikhathi esilungileyo kimi. Yini lasiphi isikhathi sililungele? Verse 8. Hambani lina edilini, mina kangikayi edilini leli ngoba kimi kasikafiki isikhathi esiqondileyo. Verse 30. Besizwa lokhu bazama ukumbamba, kodwa kakho owambeka isandla ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Siyabonga lapha amavesi wonke la afundiweyo aveza ngesikhathi ukubana isikhathi sakhe kasikafiki, isikhathi sakhe kasikafiki. Isiphi isikhathi umlobi akhuluma ngaso lapho ukubana uJesu Kristu wayesithi isikhathi sakhe kasikafiki? Isiphi isikhathi esisivezelwayo kulawa mavesi afundiweyo esiwafundileyo? Sinanzelela lapho ukuthi uJesu ukhomba ngesikhathi sokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Ngaphambilini lapha unanzelela ukuthi uJesu wayezingelwa ngabathungameli bezenkolo bafise ukuthi bambulale. Sesike safunda imivesi lapho ukuthi bazama ukuthi bamkhande ngamatshe kanjani wanyamalala ngoba isikhathi sokufa kwakhe singakafiki. Kwakulezi zehlakalo ezithile okufanele zinjani zigcwaliseke ezazilethiwe kusiprofeti saphambili. So uthi isikhathi sama sikanjani asikafiki, but sekufika phambili simuzwa esithi hayi khathesi sokuyini sokuyisikhathi. Maybe okunye okubuyayo nxa sikhuluma ngesikhathi amaRoma amaJuda ayaloko ehlukanisa izikhathi ngendlela ezimbili. Kulalesi isikhathi okuthiwa iKairos. uKairos esitsho ukuthi isikhathi sesizini, ubusika it's a season, isikhathi sokuvuna, isikhathi sethuba elinye, osokusiba lo Chronos. uChronos esitsho isikhathi sewatch inkombalanga, ukuthi namhlanje usuku lolu, kusasa losuku lolu, phambi kwakusasa losuku lolu. So isikhathi esingakafiki lapha esivezwa ngumlobi uJesu uthi hayi isikhathi saleyo season asikanjani kasikafiki, ukubana khonokho kugcwaliseke ini, kugcwaliseke umbhalo lalokho okulotshiweyo, ubufakazi obuphikiswa ngumfakazi. Lapha sithola uPilate engumfakazi ephikisa ubufakazi futhi kanjani abutholileyo ngoJesu Kristu. Ngasifundela ke uJohane ichapter ngelika 18 ivesi ngelika 38. uJohane chapter 18 ivesi
nelika-38 bese sayikhangela laphana sichasisele abalaleli nababukeli ukubana kanti uPilate yena engubani. Ukuhlenga isikhathi mfundisi ngokunanzelela la sithola ukuthi u-Pilate lo singathi thina ngosuku zanamhlanje wayengupresident. Ngaleso sikhathi wayelamandla wonke. Engathi ukuthi wayelamandla ukuthi uJesu abethelwe kumbe uJesu angabetheli. Kodwa simthola yena kuqaba labantu. Labantu siyabesaba kwesinye isikhathi. Angakhuluma lokho abantu baza kuthini. Ngakade sikujayele. Simthola sezifaka emjibileni. Okuthatha isinqumo esingayisiso emiqiniso lapho. So yikho kunye lapha sikuthola lapha ukuthi lo bufakazi kodwa uyabuphikisa. Siyabonga. Okunye ngihlangana lakho kathathu. Uzwakala ngomlomo wakhe kathathu. Usahluko esibaliweyo lesahluko sika Johane 19 verse ngika 4 verse 6 ekhuluma lamazwi ukuthi kangifumani icala kuye. Alright. Ibala leli kulikhipha ngomlomo wakhe mina ngokwami icala kanjani angilifumani vele kangiliboni kulomuntu sokulamandla kumkhulula lanxa kwakufanele ugcwaliseke lesi prophet futhi nxa singagcwaliseka komuntu kodwa lapha yena amandla okumkhulula wayenjani njalo even noNembeza wakhe wayesitsho ukuthi lo muntu kanani kalacala yikho phela usubona ngokwesifomo ngoba lapho kwenzeka kathathu but ngokwesi4 simthola esezebhale lesilobo alright esibhambaneni sakhe ukuthi uJesu inkosi yangapi inkosi ya uJesu waseNazaretha inkosi yamaJuda siza kufaka so ngezindlela uhamba evuma efakaza ngaye kodwa embethela fakaze ngaye ambethele azayifika la nxa eselengile kanjani aphawule ukuthi le inkosi yani yabaJuda mina ngicabanga ukuthi ngilesifundo ngisifundayo baningi abantu asebekwazi ukuthi uNkulunkulu ngubani kodwa bayala ukumkhonza bayala ukumlalela bayala ukumlandela bayala bathi hayi ngiyakwazi ngiza ngenzani kulabantu abanjalo mina ngicabanga ukuthi kuhle ukulalela uNkulunkulu kuhle futhi ukusabela umzwangedwa ngoba ungawuphikisa umzwangedwa uza kuhlukuluza impilo yakho njani yonke njengaye kwamhlukuluza kusesekuqaliseni wayengamisa lolu daba kodwa waluphinda kwaze kwaba kathathu okwesi4 esiphambaneni. Sifundile uJohane isahluko ngesika 20 ivesi ngelika 25 verse 25 wathi lapho abanye abafundi bemtshela ukuthi babeyibonile inkosi wathandabuza wathi ngaphandle kokuthi ngibone izibavu zezipikili ezandleni zakhe ngibeke umunwe wami emancebeni ezipikili ngifake isandla sami ohlangothini lwakhe kangisoze ngikholwe. Uyena sikufundayo ngobufakazi bukaThomas. Yini singakufunda kulesi sahluko ngobufakazi obethulwa nguThomas. Ilizwe ukuthi indoda eyokuthandabuza. Lapha sithola ukuthi yayingekho senzakala lokho. Iphinde futhi lalo imbiko kwesisikhathi uyafunda angakuwe kade ukhona. Futhi zwami ufuna ukuthi into zonke zenzakale wena ukhona. Akho lo. Bathola ukuthi umbiko sewutsheliwe oliqiniso. Indoda yami lokho isithi mina ngifuna ukuzibonela. Kwathi ukufunda lapha kuqakathekile kubabukeli labalaleli abazalwane bakakutshela ngoba abazalwane bafowenu bakakutshela hayi into leyi yenzakele ukholwa ngoba sifundile abantu ukuthi kuqakathekile ukukholwa ukusisekile futhi ukukhona ibi ungabonanga. Ngicabanga ukuthi lapha yikho kule ndikimba yesifundo lapho futhi kulesihloko sesifundo esithi sona babusisiwe labo abanjani abakholwa. So ke ungamnanzelela lapha abale khona lapha mando uzwakala enomdlambulo nomangalisayo ukuthi sure ngiyakholwa kodwa uJesu abese kumvezela isikali sokukholwa ukuthi hayi ngizwana wena
by the way kulabantu abakholwa ukuthi ukukholwa yikubona baze bakholwe nxa into ngayibambanga qhaka ayisikho ukukholwa. So ke lapho uJesu uthi hayi babusisiwe laba kanjani abakholwa bengazange banjani babona ulutho oluthile. Ake ngilethe izibonelo mfundisi. Ngingazilina mina kodwa uJesu angaze ngimbone. Iqiniso lipheleleyo angazilina but ngamehlo angaze ngimbone lokuthi kuthiwa uyeza uzabuya ngamafu amehlo wonke azambona kulezulu elitsha lomhlaba omutsha eqiniso nangawodwa ngiyakholwa ukuthi uJesu uyeza futhi ngimlindele ngiyakhuleka nalapho sesengikhulekile ukuthi hawu. So ke akulethayo lapha esifundweni angithi ukuthi hayi asingaze siyakholwa mhla ebuya ngoba uzakholwa mhla ebuya kade vela uvuma ngizona zikabani zakho. So ngicabanga ukuthi asifikeni esigabeni yikho sike safunda ukuthi ukukholwa kuza ngani ngokuzwa kuza ngelizwi likabani kaNkulunkulu. Niyakhuthaza even nabalaleli abalaleli ukukholwa sikufundelini asilifunde ilizwi kaNkulunkulu. By the way ukukholwa uNkulunkulu siyamkholwa ngelizwi lakhe, simkholwe ngenature imvelo, simkholwe futhi nenkambo izehlakalo esihlangana lazo. Khona lapho nxa ungathi wasile lethuba mntana umuntu lo muntu akhulume ngengozi adlulekizwe bamba mlimi Nkosi yami ukuthi uyibonile yini. So izehlakalo ziyenza njalo zikhulise ukukholwa kwethu siselizweni lenkosi. Ukungezelela lapho umfundisa atsho khona hayi lami ngiyakholwa ngalokho esenguvezile. Angikholwa ekutheni entweni esemoyeni engabambekile. Kulobu bufakazi engibubonileyo nami empilweni yami nalokho engikufundileyo ngikholwa ngiyame khona lapha atsho kuphonga ukukholwa ongelabo bufakazi. uThomas ubufakazi bonke wayebubonile kodwa yena wayesefuna owakho ukuzibonela ngamehlo. Nathi kunenge uNkulunkulu asivezele khona okucacileyo ukuthi kakudingi ukuthi size sifake izandle emanxebeni. Ungafunda uJohane ngo-20 ivesi lika-30 no-31 usilethela umlakano wokuthi ekukholweni lapha kumele sibe lesizathu esisenza ukubana senze njani sikholwe. uThomas lapha ukhuluma ngokubona lokwenza njani lokukholwa. Uthi hayi mina okungaba isizathu kimi sokukholwa ukuthi ngiqale ngenze njani ngibone. Yiziphi izizathu esingaba lazo namhlanje ezingasenza thina sikholwe abafakazi banamhlanje kwazo phakathi kwazo yazi ngabala uMateyu 24 hayi ngiyasuthisela uMateyu 24 ngiyasuthisela ungafunda uvesi ngelika-2 ufunda uvesi ngelika-14 yoku-6 no-7 uyathola uJesu ekhuluma labafundi ngezehlakalo zokuphela kwani kwesikhathi nxa ezikhuluma ezinye azibalisa ukuthi zabona indlala qiniso ngadla ilanga laphuma latshona ngidla amaputi ngabona lapha kuyafiwa la. So sona leso into engikholwayo ukuhamba kwevangeli yabona into emangalisayo khona lapho umlaleli la okhatshana kwelinye ilizwe enelika la ngabi esikhangele osizwayo ukuhamba kwevangeli umhlaba njani wonke leli vangeli lombuso liyatshunyelwa emhlabeni wonke libe bufakazi kwande ufike ini ukuphela. So ke khonokho mina ngiyakukholwa ngoba ngiyalibona kwakhulunywa emuvale wawusazwa into uzaba ne-YouTube wakwazi ukuzaba ne-WhatsApp wakwazi ukuyaba nabo-Twitter wakwazi ukuyaba izinto ezenza ukuthi ngesikhatshana ivangeli lifike emhlabeni wonke nemagudugudwini lifike khona ngalo lingasala mali ngakholwa kodwa mina hayi ngiyalibona iBhayibheli iyagcwalisa ngifuna ukugcizelela ayisonganekwane abalaleli leyindaba esegudwini okumele ukuthi namhlanje ngasinanzelela lapha sifundile ngoNicodemus safunda ngomama umSamariya akutheni hayi ubufakazi nosulabo ukuthi ujumayi so indaba lesisele sike sezwa eRwanda kubhabhathizwa abantu abaningi embalini ngoba kuyana kuhle kusivezele ukuthi uJesu ukubuya siseduze kodwa kumele mina nawe ngokuthi ufunde iBhayibheli izasincedisa ukuzwisa amaqiniso amen. Mandlo
laba bantu bakholwa ngasisukela endaweni endinyaneni yokwaziwa ngekhanda entweni abangazibonanga. Hani? Thina namhlanje kuningi esesikubonile osokugcwalisekile elizwini likabani likaNkulunkulu. Kuningi futhi okunye esikukholwayo njengoba umfundisi etshilo kuMateyu 24 okungakagcwaliseki. Kodwa silokukholwa ukuthi kuzenze njani kuzayenzakala. Kuyini okungasincedisa namhlanje ukubana sizizwe sikhuthazeka ukukholwa lezinto esingaziboniyo ngoba silamathuba alokho esesikufundile sakubona amaningi ayedlula laba abantu abaphila ngesikhathi sikaJohane labantu funa abaphila ngesikhathi sikabani sikaJesu ngoba izinto eziningi zazifakaza lokho kuzakuza kodwa namhlanje sibona konke phose konke sekugcwalisekile ezimpilweni zethu. Mina bengingathi kubalaleli lababukeli uJesu lo kasimazeni abe nguJesu yethu njengoke wathinta laphana singezwa ngaye kodwa sinjani sibe lenkambo laye singaba lenkambo laye sizaba lesizathu esiqinileyo ngoba siyabe sikhuluma esikubonileyo ezimpilweni zethu athi esikuzwileyo uyenelisa ukuthi uJesu asenzele khona lokho balaleli esikuloyisayo nxa singaba lenkambo laye uyasivezela izinto ezimangalisa sihlezi sinje kuningi esingakukhuluma ngalapho uJesu asithethe khona wasenzela khona kuyibufakazi obungadingi okunye ukuthi simkholwe. Now ngamafitshane sigoqa lesi sifundo ngaqalisa kumfundisi uNcube ngale. Kuyini esingakutsho nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu okusincedisayo ukubana sithi thina babusisiwe labo abakholwayo. Mina ngicabanga ukuthi ngezibonelo esiphumelazo ezigoqela uThomas ezigoqela uMaria uJohane labanye abalingiswa abaveze uJesu. Nxa silandela ilizwi silibala linjengoba linjalo sikhangela lezi hlakala abadlulekile iqiniso akula ndlela yokuthi singakholwa uNkulunkulu sithole isibusiso. Umzuzu emlutshwane mandlo kuyini okumqoka ubona ngani kuqhakathekile esikuzuza kulesi sifundo. Nginanzelela ukuthi indaba yokukholwa nxa ubufakazi ngokukhanya sobuzile kithi kumele sikwamukele. Khona lokhu ukwamukela sithola impilo engunaphakade. Kasingabini njengoThomas othandabuzayo singathandabuza sivula amagedo kubana isitha singene lemicabango ezasenza ukuthi sicwile kakhulu emnyameni. Siyabonga. Uzahle usikhulekele maphosa moyo ingcwele lokukholwa kuyini ongakutsho engikuthintayo ukuthi asibe ngabantu abakholwayo singabe njengoThomas uvula lokho kuhlanyelileyo so esingakuncedisana kubabukeli kasihlanyeleni ilizwi likaThixo emkhumbulweni wethu sisuse ukuthandabuza lokuhlala sikhala. Inkosi isibusisa sikhulekele. Babuyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga ngesifundo sona lesi ukuthi usilethe kithi esikukhulekelayo kubabukeli labalaleli akusincedise ekukholweni kwethu kungabi yize ekupheleni kwakho konke umthandazo odumunye ukuthi sibe ngotholakele embusweni wakho senzile saphila ngokwenhlamvu yelizwi lakho singabi nabantu abazathandabuza kodwa sikucela ukuphila ngokukholwa njengo-Abraham ngegama likaJesu amen. Amen. Amen.